sithule ucomrade wethu ucomrade uNobhala ucomrade uArthur Zwane okuyena ozosithatha through ukuthi sekwenzekeni ke ngapha enkantolo. Viva comrade Zwane, viva! Viva! Yameme zinti Yatume makhebe Yone tanye sopa Yone bagusata Yameme zinti Yatume makhebe Yone tanye sopa Yone bagusata Mandla kuthiwa isebenza kahle mayibanjwe uye. Mandla qina msholo ziqina. Thatha mkhonto eKZN thatha umkhonto eKZN thatha. Away with amasela away with amasela away. Phansi ngothaba intuli phansi. Phansi ngontembeko boys phansi. Thatha mkhonto thatha. No siyabingelela kakhulu ku leadership comrade Ngamalala, comrade Banjwa, comrade leadership eku legislature, comrade yonke province ngokuhlukana kwegaba zawo, youth league, women's league, amasotsha, comrades we region, comrades from other regions, members of the legislature. Sibingelele nani ma comrades. Sibingelela ne progressive civics that is within us and other alliance partners that are here. Comrades, sohlangana la namhlanje ngoba sifaka icala la enkantolo. And sicela kuqala ukubonga ama comrades eswa deploy lapha ku legislature ngokuba neso and foresight ngoba kwesisikhathi siyaba deploy nje abantu bafike bahlale lapha baphenduke nezihlalo kuthiwe kushonwa le baye nje kuthiwa kushonani ngapha baye. Kodwa sibonga nje ukuthi ama comrades akwazi ukusukuma alibona igap ngoba phela imandate yanikezwa thina njengomkhonto kwaZulu Natal ukuze ayilwele imajority yethu noma sirojwa ngalendlela esirojwa ngayo. Sifisa ukwabonga kakhulu nje ama comrades before ngiqhubeke ukuthi akwazile ukusukuma thina njengo national singena ama comrades esesempini vele so okwethu ukududula. Ubese introducewe ucomrade uDSG ucomrade Thulan Shongwe ngithaka kakhulume la wathi uma kukhona mina akafuna ukukhuluma akangihloniphike ngoba phela i-deployment efuna ukukhuluma. So sithi asibonge kuleyo nto kodwa ke sifuna ukuchaza comrades ukuthi i-reason yokuthi sofaka icala la it's because kahle ithini esiphethe lo hulumeni yebo but ihlangana igebengu le igebengu zikujwayela ukweba abantu bakwaZulu Natal bayi reject ANC because isitshontshe kakhulu. Yayinama members eParliament awu 44. Njengamanje awu 14. So baxoshe 30 abantu bakwaZulu Natal. Bayi reject inkathi bebengaqala ukureject inkathi. IKwaZulu Natal yayiphethwe inkathi iminyaka eminingi. Abantu bangayiboni intuthuko kwaZulu Natal. Base bethi siyabonga hambani. Right. So nabo ba reduciwe manje bayengaki 15 cabangani right kade bephethe iprovince bewu 15 futhi baya emgodini bawugcina bena 1 nakhona iyobe iphuma olundi kuphela. Now bese kuba yilabo tsotsi ke beDA ekade njalo bekhuluma ukuthi bona bambelene nomthetho ibona abantu abayi-paragon of law babehlale beyibiza kanjalo kancane yiba bebe enkantolo benza ngazathi bathanda umthetho. Nayo into ekufuneka siyifunde la comrades eyokuthi utsotsi noma emnyama noma emhlophe. Ile nto ekufuneka siyifunde ngeDA ukuthi kuhlangana notsotsi irrespective of skin color bavumelana ngokweba. Hayi ukuthi bazokweba ngoba bafuna ukuletha intuthuko ebantwini. Bazokweba ngoba bafuna ukuzokweba imali yabakhokha intela ekufune ngabe iya kuyintuthuko yabantu bakwaZulu Natal. So kufuneka si understand the context yalokutshontsha. Kuhlangana igebengu kwahlangana ke nalabo bakaMagwaza abazukulu. Ngoba nabo bafunda ukweba.
bafunda bengakazeke baphathi so kufuneka si-understand ukuthi ukweba lokhu kuwa-cross board but basivimbelani thina basivimbela ukuthi KwaZulu Natal sizovula ikhasi elisha lokuletha idingo zabantu kubantu basivimbela ukuthi for the first time sizobuyisa isithunzi nokuhlonipheka komuntu omnyama ovotile basivimbela ukuthi siyithemba lokugcina labantu bakwaZulu Natal so akufuneki sikwazi ukutshengisa ama-capabilities ethu nenhlonipho esiyinikeza abantu bakwaZulu Natal abasivotele akusukudlala KwaZulu Natal ukunika u-1.5 million wamavoti bese kuba nezigebengu ezihlanganayo izokweba akusinto yokudlala by the way funeka siqhubeke sinazi se-comrades ukuthi lokutshontsha kwabo akuqali ngale number zaseParliament kuqala ngokuthi u-IEC scientifically usitshontshela ama-numbers angeke asinike i-majority KwaZulu Natal that's why sisenkantolo because sitshontshelwe systematically ukuthi u-50% singamreach siyawabonga lamavoti abawabalile in any case awethu kodwa siwafuna yilabo abafihlile yilawo abawebile sisenkantolo-ke abantu-ke bathi hayi umkhonto uwithdraw icase nasiyi-withdrawanga in fact u-IEC uyifake enkingeni kakhulu ngoba safaka amaphepha baresponda bayifaka enkingeni engaphezulu kwale kade siyicabanga sathi sifuna ukuwa-eda kamaphepha manje after sebebona sesifuna ukuwa-eda sebethiki-ke manje sifuna nikhulume ngaloko kokuqala musani ukusijaha ngithi yithi esifake icala sibafaka enkingeni-ke comrades because sizoluwina le cala lama-elections azoqala phansi and sifuna ukuwawonisha nalamasela labantu abaganganga kancane